твои. Мене ми е најинтересно, прво би сакал да збориме за Северна Кореја. Сега, сите знаеме дека тоа е земја во која што владее диктатура. Така. 100 пати ќе го прочитам и 100 пати ќе гутнам кој беше лидерот. Ким? Ким Джонг Ил, Ким Джонг Јун. Ким Джонг бла бла бла. Да. Сите знаеме диктатура, меѓутоа ти си еден од првите кои што успеа да однесеш тура таму на луѓе. Колку луѓе и како ги однесе? Pa to je bilo, znači, pre jedno 7-8 godina. Bio je avgust mesec, a mi smo se za to putovanje organizovali godinu dana ranije, pošto je procedura za dobijanje viza, baš zbog te diktature, mora da se provere dokumenta, oni imaju neke svoje službe, se šalje sve živo, istorija, nema novinara. Tamo kad smo došli, tura je prošla, onda kad smo se vratili nazad, onda je to bilo jako interesantno. Bio sam i na nacionalnim televizijama, čak na naslovnoj strani Politike, kao prvi agent iz regiona koji je odveo grupu. Кои протоколи ги поминувате кога стигате? Pa zanimljivo je, mislim, u principu, evo, u telefonu ne sme da postoji ništa vezano za, ne znam, sa Wikipedije, neka istorija ili neki članak o Severnoj Koreji gde se opisuje njihova istorija i tako dalje. Ne sme da postoji nikakva golotinja, pornografija u telefonu, ne sme da se nose neki vodiči, gajdovi, znači ništa što ima veze sa Severnom Korejom. Вистина ли е дека може да ти го проверат телефонот? Oni apsolutno, ti kada ulaziš u zemlju, ti potpisuješ dokument, oni mogu apsolutno u svakom momentu da ti prolazi i kroz telefon, i kroz lične stvari, i kroz odeću, garderobu, znači moraš da se složiš da nemaš tu dozu neke privatnosti kada si tamo. To je zatvoren sistem, oni su, što ti kažeš, pod diktature, oni ne žele strani uticaj, kroz propagandu, medije, način komunikacije, oni svoj narod indoktriniraju na određen sistem verovanja i tako dalje. Znači, oni žive u jednom babulu, u jednom mehuru drugog sistema verovanja. Oni veruju da su njihovi lideri kreirali sneg, suncu, kiše, znači kao bogovi, kao faraoni. Da, apsolutno ih tako uče u školama. Tako da na taj neki način žele da se zaštite od stranog uticaja, naravno da nema interneta, nigde i nikada za vreme tog boravka, nema ni signala telefona, znači nema komunikacije sa eksternim svetom. Mi smo obilazili mauzole gde je sahranjen Kim Jong Il i Kim Il Sung. I sad kada ulazite tu, to je procedura, ne smete da imate ništa na sebi, samo pantalone, belu košulju, cipele, potpisujete da ćete da se poklonite kad dođete, znači to su mumificirani lideri koji deluju kao da su živi. I onda se dolazi do tog mesta, ne znam, pola sata, moglo bi da se prođe za 3 minuta kroz neke hodnike, pokretne stepenice, čuje se neka muzika, onako da kažem, kao iz nekih science fiction filmova i kada se ulazi u tu prostoriju gde oni leže i počivaju u miru, to su plafoni 4-5 metara, kao grčki Partenon, na primer, hram, upumpava se kiseonik unutra i ozon. Ti kad udahneš ono imaš osjećaj kao da si došao na neku drugu planetu, oni leže na tom postoju neki kristal, pa neka bela svetlost, misli, stvarno deluje i onda čovjek stvarno pomisli, Bože, došao sam i video sam Boga. I tu lokalne žene plaču kada vide to, njima je to najveći moment u životu da dođu da vide svoje vrhovne lidere, bogove, koji su kreirali mesec, sunce, dugu, kišu i ostalo. A kakvi sa lugјето? Дали се среќни? To je sad ona druga strana priče kako Zapad predstavlja Severnu Koreju, to je sad propaganda koju sam ja bio izložen pre nego što sam otišao tamo, da su ljudi nesrećni, da su gladni, da su ofucani, obučeni, da nemaju šta da jedu. Međutim, kad čovjek dođe u Severnu Koreju, stvarno vidi da to je nekako razvijena zemlja, zapravo taj glavni grad njihov Pjongjang, on zapravo je razvijeniji od Beograda. To su bulevari, oni imaju metro, imaju skyscrapere, mnogo je ozbiljna zemlja, radna zemlja, ljudi su jaki, svi zategnuti kao praćki, disciplinovani, svi su obučeni u košuljice, doterani, onda imate onu priču da imaju samo 10 tipova frizura potpuno netačna.